पाक्षद युफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi virtual ओइना इंडियन साइंस कांग्रेस हाउतोकलागने कोविड-19 पेंडेमिक ना बरम ओइदुना सही अनि लेपलोरबा तुंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांगदा सामग सुपना निपान सोबा इंडियन साइंस कांग्रेस की मिफमदो हाउतोकलागने जनवरी लिसिंगनी कुंदा साइंस कैलेंडर की मर ओइबा थरम अम ओरिबा इंडियन साइंस कांग्रेस की ममांगी मिफमदो बेंगलुरु द पांगथोखे इंडियन साइंस कांग्रेस ISC की नमित मंगानी की ओइबा सामग सुपना निपान सोबा सेशन अदो सही असिदा सही साम सोबा की थरम पांगथोकलिबा राष्ट्रसन तोगा दोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी द पांगथोकने तोगन तोगन बहिरम सिंगदगी मकोक थोंबा साइंटिस्ट की मिफम अदुदा सही कुलोंगी मनुंगदा प्राइम मिनिस्टर ना मागी यामलबा थरम सिंगना मरम ओइदुना मसामबक हाक्तिनना सरुक यादबसी मसिना हान बोइरम बयाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ना नोंगसिंग की फिबम फत्ताबदगी लिसिंगनी मरीदा चंडीगढ़ पांगथोकपा इंडियन साइंस कांग्रेस की औदोकपादु सरुक याखिदे मान मथंगी नुमित्ता साक समिट याउनदबा इस्लामाबाददसु चटपतागिबने सही असिगे साइंस कांग्रेस असिगी मरुवा थीम अदुदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट ने सही की कांग्रेस असिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट की हिरम सिंह अमसुंग पांदम सिंह असि फंगनबदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थौदांग हाइबसिगी मतांगदा खन्नानैनगने साइंस डिपार्टमेंट सिंह की सेक्रेटरी सिंहना मखोय मखोय की हिरम सिंह अदुगी मतांगदा हयेंग लिसिंग अनि कुंट्रा रोड मैप अमा लांथोकलबा याय कोविड पेंडेमिक कंप्यूटर साइंस सिंह कैंसर रिसर्च स्पेस साइंस सिंह अमसुंग वैक्सीन सिंह की मतांगदा खुमांग चौकसिनबा सिंह अदु याउना हिरम कयामकी मतांगदा थौरम असिदा नैनगने अवांग की मही तंबीबद रिसर्च अमसुंग इंडस्ट्रीज नुपी सिंह मसिंग हेंगदहनबगी लंबी सिंह अदु सरुक यारिबा सिंह खनगने साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नुपी सिंह तौरिबा थबक सिंह अदु ममिंग चलब नुपी साइंटिस्ट सिंह वांगांगबगी अखनबा प्रोग्राम अमसु लैगने थौरम असिदा अंगांग सिंह द साइंस द थवा यावबा अमसुंग हाइनिंगबा पोखननबगी सिनबा चिल्ड्रन साइंस एंड साइंस अमसु पांगथोकने माथंग द फार्मर साइंस कांग्रेस ना बायो इकोनॉमिक फगदहनबा अमसुंग नहासिंबा एग्रीकल्चर द सिंगजनबा प्लेटफॉर्म अमा पीगने मथंग ट्राइबल साइंस ना थाइन की येलोंगी नॉलेज सिस्टम्स अमसुंग प्रैक्टिस की साइंटिफिक डिम्बिक प्लेटफॉर्म अमा ओइगने अमसुंग ट्राइबल नुपी सिंह पार्टमेंट द अहनबा पुनिंग चंगने इंडियन साइंस कांग्रेस की औदोकपा थरम अदुदा महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोसियारी यूनिट मिनिस्टर सिंह नितिन गडकरी अमसुंग जितेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अमसुंग महाकी डिप्यूटी देवेंद्र फडणवीस सरुयागने लुपा लिसिंग अमा अमसुंग लुपा चांगमांगा चटपी नोचिंग सनहंदनबगी संद्रेन कफामगी वरेबदु सुप्रीम कोर्ट ना सावतखरे लेबागसदा सनरंबा लुपा लिसिंग अमा चटपी अमसुंग चांगमांगा चटपी करेंसी नोचिंग सनहंदनबगी यूनियन कफामगी नवेंबर लिसिंग अनि तरगा तरुक वरेबदु सिंगनरकिबा वकत यांखैगा निपान की मतंगदा जज मखाना साबा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मना मखोयगी वरेबदु ngasi पिखरे करेंसी नोचिंग अदु सनहंदनबगी प्रोसीड्यूर गवर्नमेंट की सत्थरकी हाइबखी मरमदगी ओरेप लौबगी प्रोसेस अदुदा असोयबा लैखिदे हारदुना ngasi सुप्रीम कोर्ट ना सेंटर की लिसिंग अनि तरगा तरुक की नोटसिंग अथेंगबा थंबगी खोंथांग अदु सावतखरे सेंटर ना ओरेप अदु लौखिबा सही तरुक हेनबगी मतुंगदा 4-1 मेजॉरिटी वर्डिक अमदा सुप्रीम कोर्ट ना ngasi गवर्नमेंट की ओरेप अदु सावतखे नवंबर 9 लिसिंग अनि तरगा तरुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबाक मियाम दा वांगांग की अमसुंग लुपा समंगा अमसुंग लुपा लिसिंग अमा गी हाई वैल्यू करेंसी नोटसिंग की सनहंदव अदु लाउथोकी नवंबर 9 लिसिंग अनि तरगा तरुक दा वरेबदो सिंगनदुना सुप्रीम कोर्ट वाक थांगलकी डिसेंबर तरगा तरुक लिसिंग अनि तरगा तरुक दा मदमदुगी चीफ जस्टिस TS थाकुना लुसिंग बेंच दा वरेब अदुगी वैलिडिटी की वांग अदु अमसुंग अतै वांग सिंग अदु जज मंगा की हेन चाव बेंच अमदा ऑथोरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट्स की दमक रिफर तौखी अगस्त तरगा मथोय लिसिंग अनि तरगा तरेता ममांगदा अमुक्ता तौखिद्रबा मोंगदा डिमोनेटाइजेशन की ममिंगदा लुपा करोड़ लाख 1.7 की डिपॉजिट चिंग तौरगे जुलाई 19 लिसिंग अनि तरगा तरेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हौकिबा सही अहुम पाक्सन थी बहुमबगी थबकसिंग फाबगी थबकसिंग अमसुंग सार्विसिंग सथदुना लुपा करोड़ लिसिंग हुंपत्रा मथोय सांपन निफुगा मथोय इरोमगी फोंगदोक्तबा इनकम फंगबा ngmanki हन सेंटर सुप्रीम कोर्ट हाइके अगस्त 15 लिसिंग अनि तरगा तरेता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ना अनोबा लुपा यांखै अमसु लुपा सनी जटबी बैंक नोट सिंग पथोकी सेप्टेम्बर 19 लिसिंग अनि 19 दा सुप्रीम कोर्ट ना जस्टिस SA नाजरना लुचिंगबा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेम की अमसुंग डिमोनेटाइजेशन सिंगनरकी पावका चिंग अदु एकेडमिक एक्सरसाइज अम ओइबा तारबदे कमिटी अदुना खनगनि हाइके
December 8 lising ani kun gadi toida Supreme Court na demonetization sing na bawakat singki ware while adu reserve tawtana thamki amasong Center masung RBI da mari lena ba record sing on record ta thamna pa directive fiki Chhattisgarh ki Bastar da Maoi sing na miyoi ama hat khre Maoi stara ongi khutpu amana Chhattisgarh ki tribal Bastar region ki Bijapur da thangjana bitan na ama fa khre amasung hat khre Tarim police station area driver Sanjoy Tati ko banha amagi haksang adu nomai chin mit fangki Naxal eho thagat pa zero lamasong haksang atu gi manak tagi fangki Pangliba kudam masina mihat asi Naxal sina sathaba oigani aibatagi hana Bijapur gi Superintendent of Police Anjaniya Barnin haiki Aihona case adu thigali na adu gi sahi sinpham amasong imung manong ki horokpham na jingba marik jumba puna makadu khomjin ba araiba nati hana mihat adu gi maramda hangbada SB adun haiki aduba masi Bastar ki sakwa thorang gi thabak sing Karamna tingada gi haibagi thorang puthokna ba Maois jangkai puna leire haibagi Ipau gi yumpham da CRPF Special Task Force amasung District Reserve Guards na November 13 ta apunba operation amana next slide mari hatkhipa thautok adugi laman khumba mali haire Damascus airport da Israel na missile attack tawkhre Syria ki capital Damascus da laiba international airport da Israeli forces na missile attack tawbada Syrian lanmi ani sikre amasung ani na sokre haire Local Syrian media ki report matung ini misal edegadu nongyai matung pung adirom tabada sathara ki bane edegadu na maram oiduna airport ta operation sing lab ki hairi mamang da Syria ki state media ki report amada capital Damascus ta pokhai bagi thaudok kya thoki madu ya defense system sing na Israel ki attack ngak thok na bhona ki bani hana phangdoki hauki ba sahi kyas na Israel na Syria ki manung da karigumba attack sa kya sathaduna lagli Israel bo marufung nanaba padam thamba Iran na Israel ki jublo naba Syria da mapangal semkolak pamasong Hezbollah na singba sia lalawlo group kaya da kulai puduna yokalak ba maramna Israel na haripa target sing asi thugay na naba amadi kulai honjilak pa da thugay na naba misal attack tawduna lagli Nagalamarom da helicopter thamjin naba da passenger mari sire Australia ki Queensland state da tourist site amada helicopter ani atiada thomjinabada passenger mari sigre amasung ahumna yamna thina sokhre ana pawgi sourcing na haire Queensland state ki police acting inspector Gary Waitna news conference amada phongdokiba matungina helicopter ani thomjinabagi thodogadu Gold Coast ki Man Beach da se World Theme Park manakta thokibani helicopter amana landing tawna na honaba aduga ama paikhalakpada thomjinaba mali haire Thomjinabagi tawdok adu helicopter amadi mamangi saruk karabasu samudra mapan da tek ta kaidana landing tawki atoba topa amadudi yamna thina kaiduna takhairaga chat saikhairaga sattaki mi mari siba amasung ahumna sokiba adu kaikhiba helicopter adu tonglakba ngaktani hana police na haiki yamna thina karba helicopter adu thakha olaga takiba amasung mising nansilaga leihibadagi area adu da leiramba miam amasung police na wara laktoktana first aid piki soglaba miyoi ahum adu yamna afaba Yamna aruba pihum da tampangam daba among talairi West Bank ki tourism yokan anaba honagadori Israel ki itihas tangasi phawada hotline oriba anoba sarkana yamna wathok oiragadaba maungda West Bank da tourism yokan anaba honaragani ana phangdokre Prime Minister Benjamin Netanyahu gi anova haksin basarkar asina magoi gi khwaidagi maru eva thabak sing manungda West Bank loksin ba asisu amani ana phongda laukthokraba matung da tourism minister Han kadas tourism yokat pagi wafam masi phongdora kibani Sahi lising ki aki mamang da Israel ki lam oiduna laglabasu Englishing amaga champan onfuka tariata So nakiba landa Israel na haunana West Bank asi khudum chanchan kibani atobo Masi Israel ki naksina pa elai yauna pethi big lebak ehamana yadri West Bank da Israel na Yehudi sing ki khulkia hangdoktuna Yehudi lagmangarom lehele Palestinian sina West Bank asi makoi ki maring maka tamba lebak ama sempa matamda yawgada basarumni haina claim tawri adu Israel lamda masi sahi lising kya gi mamang dagi makoi ki oiduna lagli haiduna nomo nomagi kunda laita ba mafun sandorakli hausina anoba sarkar asina kanna hona rakadaba kaya asina elai singa ongkadabadi thokadawri ceremony amada wangang bada tourism minister kadasna West Bank da tourism yokhanana ba resource kaya thadaragani hana phongdoki Mexico City da leiba prison amada attack satrak bada mei tara gamari hatkre kayana nanthok tuna sian kre Awang thangba Ciudad Juarez gi Mexican City da leiba prison amada augiba anoba sahi lisingani kulhum doigi
angan matam da khulai faiba miyoi kanglop amna present aduda akan bamong da landarakpada mafam adu leiba miyoi taragamari hat kre aduga jail da leiba miyoi kun gamari na nantok tona sen kre ana sihuwa state prosecutor gi office da gi thadorokpa serol amada phongdorakle thawdok adu da masakang daba mamai mamit khumjinba khulai faiba miyoi kangbu amana arm vehicle amada laklaga attack adu phongna sa tharakhibani thawdok adu da present guard tara amadi security agent jauna miyoi taragamari Siki aina office na thadorokpa serol adu da phongdorakle nonghalaba matung pung manga rongi manungda khulai paibasing adugi khongkol security force na liba hauki thawdok adu da khulai paibasing aduga state prisoner sing ngaglibat army sing akan bamongda nongmai kamna khe khulai paiba sakang dabasing adu united states ki manung chana leiba mexico ki ngangkhoi manakta thengnabadagi security force sing akan bamongda nongmai kamna khibani hairi khulai paibasing adu na prison adu da attack sa thadringai mak oina mafam adu da leiba municipal policing da nongmai kapa hauraki matung tabada manak nakpada leiba baule borda gari thaujilaklaga car amada thomjin pada gari adu da yawa meri so asokapan nangan ki hana serol adu da phongdorakle matung tabada attacker sing aduna security agency sing leiba mafam adu da leptana nongmai kapsilaki local media report pirakpa pau amada hai nongmai kapna bi thong sing adu thorakpa matamda jail da leiba miyoi sing anoba sahi gi harau kumai pangthokna ba ngai tuna leiba matamne kodakta nongmai kapna bagi makhole hek tabaga jail manung da leiba miyoi sing na pochai kya thuai tuna mai thagat pa hauraki loina prison guard sing na sas tawtuna attack tawraki haire prosecutor gi maikei phongdorokpada tamthiba irang adu jail manung da thokpa haurakpadagi tongan bamakal gi criminal case amadi drug cartel gi mara leiraba miyoi sing atuna makhoi pasel akan bamongda kodthongnarakpadagi miyoi taragomdoi su sathina asokapan nangki haire Kim Jong Un na sakti leiraba lepak asigi vice chairman Park Jong Sol lautoklaga Ri Yong Gil oina hapkhre North Korea gi lusingba Kim Jong Un gi hek ngamthang ta leiba anisuba khwaida ki sakti leiba military official Park Jong Zone anoba sahi hobanamita amha ki famda gi lautoklaga mahagi Mauta Ri Yong Kin na thabak phonkhre ana North Korea gi media report amada phongdorakle Park Jong Son leiba ka sigi Central Military Commission gi vice chairman oibada natana ruling workers party gi secretary amade party gi Central Committee gi member amasu oiribani magi mutta seula sigi aroiba sarukta phamki ba party gi sahi gi oiba mifam amada committee asina Ri Yong Gin bo Park Jong gi mutta khan gi bani ana KCNA news agency gi officer na sahi hoban mita phongdoraki bani Central Military Commission gi vice chairman Park Jong na magi famdagi lauthokiba gi maram sapsana khangan ki ba laite Mazi mau sadagi piung gyangda leibaki lusing pasing sindopagi thabagasi yamna toina sahi gi aroiba matamda apunba party gi mifam aba famlaga leibakasi gi oina major policy decision amagi matungin achoba famnaiba sing asi hekek sindopagi thabag tawduna lakhibane State Television na ulakiba pau amada Central Committee gi mifam adu da Park Jong na mamang thangba paringda ngak non taduna phamba utki atopa members na khut thangkatuna yongda board pibagi saktam sing utkraba matungda Park Jong gi seat adu hangduna leiba uki haire KCNS News Agency na pirakpa pau amada anoba sahi ahoban mita Kim Jong na kumsu San Palesta satuna mahaki mavubok amadi mapana leramba yum aduda yengsinba satpanamita hanagi vice chairman Park Jong mahaka loina na satpa miyamna unaki North Korea na yumro na balibak sing da threat kya chatharingai serakta US South Korea gi nuclear drill pangthokna na basem sagre North Korea na nuclear amadi misal gi aki akang kya jumlo na balepak sing delep tana sa tharakliba asigi meyokta South Korea amadi United States anina apunba thawrang ama paikhatuna nuclear drill ama athuba matamda sathanaba khanana ina bagal loinana thawrang asi paikhatna ba sem sare haina South Korea gi President Jun Suk Yeol ngasi akhanaba pause amagi permission ka unaba amada phongdorakre leibak asda phongba pause soson inbo pause dai President Jun Suk na leibak asigi oiba apunba thawrang amagi makhada khusamna duna Pangdoga daribat nuclear drill gi exercise asi marwena North Korea gi kahenba yumlo na balibak sing da satharakliba nuclear amadi misal gi akiba kya asi gi mayokta atamna na sathagada ba military drill ni masida United States na asoba mongda mating pangani haire Pangdoga daribat drill asida US military singi tawangamba kaya uthok pagaloina da lebak asi gi nuclear force na mataw karam na US gi mapang oriba lebak sing da attack tawrakliba sing adudagi ngakthokadagi habigi matangda mayiksena khangan bangamlagani Wafam masing-masing nong mamamangda North Korea gi lusingba Kim Jong Un na makhoi gi lebak na anova intercontinental ballistic missile sing develop tawga loina nuclear assault net pubang amba missile kya semdana US amadi masiga mapang ori balebak singda sabchana counter tawna ba thawrang paikhalagani ana laukthokhibaga South Korea ki President Jun Suk na state media da piba report amada phongdoraki bani
Hokiba sahi hopan mit nomaisin mitasu North Korea na lebaga si kinongpok thangba samudra khongpan da short range ballistic missile ama kaptana sanging tawkibani thawdok adu anuba sahi sanglakpagi ahing nongyai yamna tangna thokpa thawdok oina ari anu sahi gi langdai da kapkibani masigi nongmamang oina na thangchuna mitasu North Korea na ballistic missile hum thangna na kapkibani kapkiba missile ahum adu na lesing ani kungani thoigi sahi asina satkibagi aroiba missile test ohen kibani haire Afghanistan की मनुंगदा ऑपरेशन चथरक्तनबा तालिबान पाकिस्तान दा सेक्शन वा आइख्रे Afghanistan की मनुंगदा तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP की लोटफम लई आइना सास तौरदन मधु थुगाइनबा मिलिटरी ऑपरेशन चथरक्पा याबगी इंकितबा पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ना फोंदोरखरबा मतुंगदा काबुल दा पालिबा तालिबान की सरकार अफगानिस्तान दा कना अमतन अटैक तौबा ngमलोय पाकिस्तान मधुगुंबा अरानबा धबक तौरक्लबदी मतिक चाबा पाहुम पीगनी आना सेक्शन वा आइख्रे Pakistan की मयेदगी मिलिटरी ऑपरेशन चथबकी वाफम फोंदोरकपगी महूत मखोयगी नुंगनांगबा पोकपसिंग अदु तालिबान लुसिंगबा अफगान सरकार ओइना खंगनगदबनी आना तालिबान हाइगे Afghanistan दा TTP की लोटफमसिंग लई आना पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर ना क्लेम तौकीबसिंग अदु अरानबा अमसुंग खनबा हौबनी आना काबुल दा डिफेंस मिनिस्ट्री ना थादोखिबा वरोल अमदा हाइगे ममांगदोस असिगंबा खनबा हौबा वाफम अमसुंग क्लेमसिंग असिन रिबाग अनि असिगि मरीदा अकाइबा थोगनगी पाकिस्तान मखोयगी नुंगनांगबा फोकपा अदु इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA दा खंगननबा अदुगा वरी सानदुना वाथोक लोइसननबा होनाबियु हाइना अखोइना पाकिस्तान दा अफिल तौरी हाइना IEA की इंटीरियर मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ना थादोखिबा वरोल अदुदा हाइगे Afghanistan asi mapu leitaba natragana masa masu leitaba nate mamangda matam punamagta tawkhibagumna masagi ngamkhigi saktam kannanaba amasong ningkha tamba kannanaba masa ngakthokchanaba semsari hana mulla yakub haike Afghanistan da landaba honarpada matik chaba pahum pigani makhalama hekta da landarakpada pahum pinaraba ikhoina ningthina semsari haiba warol adu haike Pakistan ki interior minister na Pakistan ki news channel amagi interview da Afghanistan da leriba TTV ki Lorfam sing asi Afghan sarkar na thugaina na bahona rabadi Pakistan da target torpa yai hana phangdokhi Russia na Ukraine ki capital Kyiv ta air strike tawkhre Ukraine na Donetsk ta Russia ki lanmi samri hatkhre reward ngasi Russia ki warplane sing na Ukraine ki capital Kyiv da akan bomong da air strike tawkhre maragas da Ukraine na Russia na khudum saliba Donetsk region da air strike tawkhibagi thodok ta Russia की लानमी समरी क्लेम सीखरे हन क्लेम तौखरे अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतोंगिना फंगदोकले Russia की वारप्लेन्स अटैक चथरखिबा मतम अदुदा किवता लैरिबा मियोसिंग एम्बा एयर रेड चथबगी मखोल ताबगी मिकअप थोंगनाके Russia ना न्यू ईयर स्ट्राइक की मतम मसिदा अटैक चथरपदगी किवता लैरिबा मियोसिंगसु मिकअप नोम सिंग लैरि ईरान ना साबा ड्रोन कामिकाजे अमदि मिसाइल सिंग सिनदुना Russia ना यूक्रेन की सिटी के अमदा अकन बमोंगदा अटैक चथरखे Kyiv की मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की मैकेदगी फंगदोरखिबदा सिटी अस्ता एयर रेड चथरखिबदगी रेसिडेंट सिंगना मिकुमनोम सिंगना लैरे Kyiv सिटी द लैरिबा मियामबो सेल्टर द लैननबगी वाफम खंगनखिबने मियर वाइटाली क्लिस्कोना रिपोर्ट तौखिबदा Kyiv की अवांगनोंपोल थंगबा डेस्नाहासी डिस्ट्रिक्ट हौबा पोखाइबगी मखोल ताबा फंगे Kyiv रीजन की मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ओलेक्सी कुलेवाना फंगदोरखिबदा Kyiv की रीजन द खुदोंथिनिंगाई ओइवा फिबम मयोकनरी अखोइगी एयर डिफेंस फोर्स ना मिकुमनोम सिंगना लैदुना Russia की सथरखिबा अटैक अदु ngakthoknanaba honage Maragasida Ukraine की लादमिसिना Russia ना कंट्रोल तौरिबा Donetsk की मनुंग चनबा Makivka amadi अदै अतोपा मफम क्या अमद बॉम्ब तो कापसिनदोने अटैक तौखरे मसला Russia की लादमि समरी की मथकता हाटखरे हना क्लेम तौरि Russia की Donetsk रीजन त लेरिबा Russia ना इंस्टॉल तौबा एडमिनिस्ट्रेशन ना हाइकिबदा न्यू ईयर की मांग ओइनना Ukraine ना रॉकेट कुदमंगा हना कापसिनदोने अटैक सथरखि हाइरे Ukraine की प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky ना दी लिसिंगनि कुलुमदोइदा लान की साइथिंग मेउनरबा लेबाक असिना माइ पागलगनि हाइबसि सोइदबा वाफमनि Russia की प्रेसिडेंट Vladimir Putin नासु न्यू ईयर का मरि लैनना पीखिबा वरोल अमदा Ukraine दा सथरिबा मिलिटरी ऑपरेशन असिदा सिटीजन सिंगना Russia की लानमिसिंग बपोनिंग थवरपिनबगे वाफम तक्सिले West की मैकेदगी शांति थमनबा मिनम्बा वाफम अमा हौदोरकली अदोमदमक मखोइना एग्रेशन की ओइबा थवंग सिंग दिलेपतना सथरगली Ukraine ba koina khulai oina sinaraga Russia ba machetana thugaina na honari West na sathariba sigumba thong asi aikoina kaidongaida mai pakpa ngamaloi Ukraine da sathariba lan asida aikoina pakpa mai pakpa aibasi soidrabani ana Putin gi maikai dagi haire Ukraine di Donetsk region da Russia na occupy tawdu leiriba misal attack sathagibagi thodokta Russia gi lanbi samri hale Makiv ka da leiba building amada misal attack adu sathagibane arba building adu Russia gi lanbi sing adu lei haina Ukraine gi maikai dagi claim tawri Nongaisin na mikit bidang da Russia ki mekadagi Ukraine ki kipta akan bamong da iyar red sa taraki. Makatarakwa atopa sanabagi pau amakak tangga.
लियोनेल मेसी अमसुंग नेमार यावदना सानाकिबदा पीएसजी सीजन असिदा अहानबा होइना माइथीबा नंग्रे पेरिस सेंट जर्मन की वर्ल्ड कप विनर लियोनेल मेसी अमसुंग नेमार यावदना नोमाइजिन उमिद की अथेंगबदा सानाकिबा लीग 1 की मैच अमदा लेंस की मकुदा अमा अहुंदा माइथीबा नंग्रे पीएसजी दा माइथी की बसी ममांग सही की मार्च कुंदगी मतुंगदा कंपटीशन पुनमकी ओइना अहानबा होइरे लेंस दा मैच असि माइपाकपदा मतिक चाइ हाइना पेरिस सेंट जर्मन की कोच क्रिस्टोफे गांटियाना फोंदोकी मैच असिदा लेंस की माइकेदगी लुइस ओफेंडाना गोल अमा सनखिबगा लोइनाना एसिस्ट अमा सुतौकी लीग 1 की हनक चतरिबा सीजन असिदा पीएसजी सुपनागी मैच अमागता माइथीबा नंगली माइपाकी असना लेंस पॉइंट निफु फंगलका टेबल टॉपर पीएसजी दगी सुपनागी पॉइंट मरी सोतरगा अनिसुबदा लैरी टेबल टॉपर पीएसजी दगी सुपनागी पॉइंट मरी खेनतुन लैखिबा असिदा नुंगाइबा फावी हन लेंस की कोच बैंक्स आइसिना फोंदोकी माइपाकपा असना चैंपियंस असिदा यावरिबा टीम अमा हेक्ता माइथीबा पीबा ngamle हाइबादु उथोकपा ngamle हाइगे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनम पथागा जरी चैनल असिना दमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरम लोइनाना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमकपो अमखाना थागा जरी